Mapan Sura Sector Assam Rifles ki Thawal Battalion SPI Corps samsung Mafo Police ki apun Kangdu Amana Thawal District ki Kamu Saisang area the drug sung pama Thugay dun lupa ko chama kulong ki drug sing fagat pangam kray. Manipur ki thabak launar na State Staff Selection Board Manipur government ki wanya sem na bahot na rihana Chief Minister N. Viren Fong kray. Collaboration and together we can conquer cancer hai thimda Manipur Oncology Society ni sindun Manipur Oncology Society Imphal gi anirak suba annual conference Moscow 2020 na sipang tokre. Namasung long madamiway marifutruk yaw na siyan guna China da coronavirus na siyan kiba migi masing satret kunmari yaw kiba galoy na layna asin na migi masing lising kuntramari ga sa mga nifutruk yaw kray. Ma'am Kurum Zariadom Yamribs Impact News ni Auzipungza sa Pabagimaro pausing Miam de Pijari. Mapan Subsector Assam Rifles ki Thawal Battalion SPI Corps samsung Mapho Police Station ki apun Makangbu Amra Thawal District ki Kamu Chaisang area da lona yada bumong da lona hanglamba drug sung pamama thugay dun lupa crore chama kulum ki sen fam oiga da ba drug sing fagat pangam kray. Impact News na fang paw da Thawal Battalion na akan na paw fang badagi SPI Corps samsung Mapho Police Station ki Kangbu ga puna mapa madu dalayba drug sung pam ni hana ching na ba yum mamada question dun na tiba humba ki tabak chathaki tiba humba adu da yum adu da ki heroin brown sugar powder kilogram kun mapan brown sugar mahi liter kun ganja kilogram mari nipan yauna drug sungduk na ba kusukulay masung chemical kya fagat pangam ki yum madugi yumbu ni haiba Elizabeth Kongsai Kaubi nu PM su fagat kebagaloina na Mapho Police na wahong bahong tawi tabak sathari hari fagalaba drug kamadi drug sungna na kulay masung chemical sing Mapho Police Station na sinaduna kesama lokat kreso hari. Manipur ki thabak launar na bagidamag state Staff Selection Board Manipur government ki wanya sem na bahot na rihana Chief Minister N. Viren Fong kray wa masing si Imphal gi GM hol pangto ki Chief Minister's coaching scheme gi scholarship panglaba civil service aspirants singa Chief Minister ga unaduna interactive session pangto pagi thoramda Chief Minister Fong ki banai thoramadu da Chief Minister makata na Fong ki bada scholarship panglaba civil service aspirants singi damag mathau tarabade ehan masentang supithar na bahot na gane status the talent leba madi civil service examination Ningba naha kya sel thumgi awaba mayok na bana coaching to bungam dabagi awaba kya thengna riba si kong na bagi damag scheme si kumjal singani taranipan gi Mars tareta haudo kibane scheme si gi mateng nga si de civil service aspirants lising ani mukta apply to rokpadagi manungda Kwai mark wang na fang ba experience sa magayang kay kangatuna scheme masigi kanava fang ngam lahaduna nungai fong doki interactive session na duda experience sing na hangba wahang ipaukum sing Chief Minister na PK experience singi apam gi matung ina Manipur Public Service Commission MPSC na loba examination da yari ba makai asoi ba mata lahendan na ba madi examination pangthokpat thinta ba lahendan na ba hotnagani haibagi thajab su fong doki scheme asigi kana fang laba experience singi maikai digisu lengak na paikhalakliba thaurang asigi damak apen ba madi thagat fu fongdorakli hai pambi sage haragadi hai pan u thabata bane hai pam u thadana koina hayeng chawra kan hai sage be aduna you are the future of the societies you are the future of the nation when you pass the examination and when you become an IS officer noi the madugi noi the laigadaba praja bu thabuk tongningbagi noi the laigadaba nationalism feelings social service tongningbagi sacrifice tongningbagi corruption tongningbagi noi the madugi laigadaba potuni akoina creators yes we know economic crunch is there in the state but you are the priority aduna nakuna khoi the sima piba matam dai khoi the madugi mind machine matawde if required where government is ready to pay
Amaram the Thoromodu Nakal the Pamu Sing Hangwang, Pokum Pira Duna Chief Minister Nahai, Government College Oza Sing class boycott to the Changchil Kongjang Mairu Sing Yang Dura Handukpio, Oza Singi demand Piner number cabinet Nayabapi, Krabane, Lengaki Mike is Oza Singi demand Tabak on Tongan Raba, Honagani Habit Hazab Fondoraki, Loyana, Street Bender Singi Lady Isu Sigi Matang, the Impact News Hangbada, Chief Minister Fondorki, the Street Bender Singi the Makta, Mafam Chaba, Mapiner, Balengak Honari, Lambi the Pocha Yonson Mersin, Mapandi Lakwa, Lamkoi. Sing Infal Asi, Masak Tian Matanatana Lambi, the Chatok Sin Torib Singda, Kudong Chande, Masinamara Moiduna accident Topuki Chang, Henket and Lay have a from Tamlaki. Wazadi was how we get a ransom tan got a bonate, but Aduki Angang single life can mangdorido. Pegi, Kariki, Pesaki, Kariki, Gomen and Hana Quina, in principle, Yagre, Peter and Higre, cabinet in principle Yagrabashi Yarabani. Karakrasutana of Angang single life was my Ningle Long Tambona, the state killed situation we come in Abatabani. Tony had the Quitogani, April to get only the was an Higre, Tona was a quiz honored. Gary said from Adaki Kong said from Sorok, what from the by say, Pitibing from the Pamde. I coin Siki. Temporary gise temporary ki manung se phamna bai koi fajana sele masidai da koi abiyo sorok ta phambajim da di to bino apan da ki mi lak pa da photo hojik apan ki lam koi ba foreigner ki kari ki ai ta 1000 da la ba adu lambi se pham baw loi ta kai to bu da koi da yam phajade accident thoi mingon da nungai te aduna madu amagi interest hokna ba koi fajana mafam sa ba ama yenga ga koi singani madu irang to bigno na Manipur Oncology Society in Sindra, Manipur Oncology Society in Falgia Niraksuba Annual Conference Moscone 2020 as the Pangtokre, Cancer Hibasi Killer Disease Nate Lainasiki Matangda, Matamchana Miam the awareness Pibangam Laba, Lona Kangdok Pangam de Lainasiki, Naktuk Pangam Mihana, in a Manipur Lok Sabak MP Dr. R.K. Ranjan Fongdokre, Jingmerong Hotel Classic Grandi, collaboration and together we can conquer cancer. Have a team the Pangtokiba Conference Duda, MP R.K. Ranjana, World Health Organization ki matung ina levaga sigi mioi tara kangat pagi manungda mioi ama cancer nari anaba mioi tara manga ki manungda mioi ama de cancer na sihelle figure asimak na cancer laina si levaga sida karamba mong lairi haiba mayik sing na takli fongdoki Ranjan Makatana, cancer laina sing out Tugner Nabamadi Tingner Nabahona, but the Langakamadi Tongan stakeholders sing na Apun Mapangalamoina, Sanction Matam Oire Fondoki. Is there a sigi food habit, sedentary lifestyle that here my own silakwasin and Madam Oirega, cancer laina ka here and Nabig, Madam Oire Haba, experts in the Kangam Lehadasu, Magna Fondoki. Manipur Oncology Society na su istere sida cancer laina gi sang hengalakli ba sida hen mami yang changduna laina asigi expert kaya istere sigi doctor singa puna thabak tongminaduna laina asigi matangda ahen mami yang changbiyo Punjab ta state amadi central government ka kusamnaduna cancer laina gi matangda model center kaya hangduna awareness pi ba loinana early detection program kaya paikali ba sumna state sida su purakna na ba thaurang li haba wafam Ranjan thamlaki. In Punjab, with the support from Tata Memorial, they established a center in the Punjab main capital and also some subsidiary hubs to all the districts of the Punjab at the cost of about 2 crore rupee, and also share from the state government to trace the early tracing of the causes of the cancer and also reporting regularly. And this is one of the successful story, particularly in the Punjab. And taking the model, we also propose to each and every remaining states of the country should have such kind of facilities that we are persuading in this current budget session, if possible, and that may also have the possibility to our state also. Taking the advantage of the specialist doctor here who present here, I would like to request on behalf of the state, please kindly coordinate from the state doctor along with other experts outside the state and make a regular kind of this conference so that to update and to report the new occurrences of the diseases in the state of Manipur. Ngasigi conference sa kumarilena na Manipur Oncology Society Infal gi President Professor Y Indivorna annual conference sa maruay na pagpa state ma werga su state sa cancer laina gi chang yam na hengalak liba si mayuk na ba made thingna na ba ho na ba top state singi expert Dr. Singa state sa gi Dr. Singa pundura apun mapangal lama sagat na ba ho na bane Manipur Oncology Society is na hek sem ba horok padagi matam gi oy awareness na detection program kaya matungan mag clinic ma de lanai hospital singi khusam na dura pangtok to na lak
takli state asida tobacco sizinabagi chang yamna wangba madi sedentary lifestyle asina state asida cancer laina nabagi chang asi wangkhat halliana su president asina thamlaki Manipur Oncology Society na sinduna pangthokiba conferences da state asigi mapandagi lakpa cancer expert tara henba na sarug yaki lona na makoi yoiba experience kaya su conference do thamki Cancer की high expected men can say tobacco the thamya ba tobacco si to ga de khoina 50% of the lung cancer se khoina thingbang am gane na maram sin khoina anti tobacco de May 31 se world anti tobacco te se khoina palon tobi kumsi su palon toki janims ki auditorium da yam chawna palon toki ado matung da de khoina mafam jaga am tang tobasina kana roi khale khoina school da chandana health program anti tobacco haidi khoina school gi marandi tobacco sina ba se khoi gi adolescence period ne hele sahi 16 to 20 25 mase higher secondary gumba school gumba se khoina em tawraga school gi na lokhalaga tobacco gi harmful effects se mase gi maram da khoina awareness program pina na ba khoi haurani hanasu khoi tg higher secondary daga tawba leikre mase handan tawba dakar lei ano no wa satra lakoni na ada high risk da di hojik magi cancer gi di risk yam gre khwaidai maru e khoina tobacco dang tami Manipur Lagang College Oza Singitares Sub UGC PM Sung Regulation 2018 implement Taubita Bagi Mayokta Federation of Government College Teachers Association Manipur Changsilak Makata Kongjang Oina Ngasidagi Relay Hunger Strike Sataba Hokray Lamfil da NZ Mani College Campus the Junction Bahoki Relay Hunger Strike Aduda Sarugya Kiba Fayokta President Dr. A. Pishang Fondoro Kibada Oza Singitares Sub UGC PM Sung Regulation 2018 as say Manipur Lagang Chin Hayoina Chana Halagan and Tazaba Pira Krabane aduba ngasi pawba thabak on thokpa leitri thawong asina oja singda nungai taba pohon mana maram oiraga hunger strike khongjang hobane maram aduna February 13 fawgi manung do oja singi demand pidrabade PJ examination fawba boycott tawgun hena Manipur lengakta section warol thamlakli More than 60 days, Ravithani Hello of the Manipur government na PB gave in principle the Budi Yavikre, Adu in principle the PB Ravasu, 7 pay, UGC pay and regulations, Hoji Pavudi, government na cabinet decision Lauraga, order in the issue to Vitavase. I'm lingering to Bamatam Sangela Pasinda, was asking Pun the Chinavasi, like in a Maramoidana, I quake it upon the democratic rights of Pangaba democratic ways, Aduda Iqui, sanction by agitation as a continue to Giovanni, Masikarigumba, Sarkarna, I quake. Yamna matuna tawidra taragadi February 3 si bau manungda tawidra PG gi class boycott tawba adagi related ta ikoi exam na chingba matang boycott tawba sen chingba matang sang Oza Singi 7 pay people gi work for Manipur lengang athu matang thabak to onthok kadabani handak pangthok kodoriba class 10 amadi 12 ki examination sing hariba demand sing as pidrabadi boycott tawragani hana fongdorakli Council of Teachers Association Kota na Sinduna Porampat Zone 2 office mamang the fam kiwa wakan mi fam the Kota gi active member MS Rahmana wafam masi fongdoro kibani wakan mi fam the Manipur gi chingamadi tamde leriba tongan primary school junior high school amadi higher secondary school gi oza singna sarugyaki wakan mi fam da ran manna makata na high Manipur lengang na tongan department sing the 7 pay pinner na bathorang tawriba sigumna oza singi 7 pay pinner na bathorang tawbiu lenga ga sin oza sing bo hantana yengliba Tobigano, Karigo Malenga Gassin Oza Singi Wafam Masinatai Tamlagade, Oza Singna Mass Court Ereski Kongjang Changshilagan have a Wafam Tamlaki. Kotana Changsiliba, Sidney protesting in Manunda, Council and Loriba Preka, Aduga Higher Secondary Board and Loriba Coprecasting, say, boycott Togani, exams duty low roy, Aduga Masida Sutabi that tardy, Equi, mass court arrest, not Traga, Equi Taliba, rectification, Equina proposed to the government already submit to her, Masida Mura Tabi that tardy, and pass on to jet strike for Sanchilaga, Equi Taliba demands Pangri Poba, Ozamayam, Hanmalit and the Congress in Sangani, Wazasina, Changsiliba, Kongjang Sida, government Swatu Matamda, Lebaki interest, Sata singing interest. Kanbiraga government na khoi compromise to bidana khoina pami ba keno se phangan bi hai se mari linda ba government gi authority singda maruini education department gi thopuri ba honorable education minister amasung lebak ki guiding makok thumu ba honorable chief minister da kota gi mai dagi appeal tobjari Examination aran ba pambai season ba tungi khunai da
Oirakadaba mangjabasingi matang nomagi oiba awareness program pangthokrai thoramadu Coordinating Committee All Manipur Youths and Students Welfare Association AMYN SWN sinduna khongam patalaiba New Horizon School pangthokibani ngasigi thoramadu da saruya kiba association asigi convener KH Rameshwarna manglam chatka yengna rubada examination na tab pamba isijina bagi chang aduki matik hantaraklabaso fatraba chanebia singasi fabu maru fangna mutat pangamdana laire vosem na loba HHLC examination da Center Tava Infalgi Akoib Lady School Singa Akan Section Taurang Local Labasu CTS the Haidoki School Singa Madichingi Mapam Sing the day Sanabia say Adumak Sataduna Lady Nataba Pamba Sijinaduna certificate Pai Mahiro Singna Kunai Sigitungi Punsi the Kadai for Achumba Made Machangoy Batabak Torum Pakalakani Haibase Hangba Yabu Wahangni Fondoraki Magna Maka Taraduna Sanabia Simaru Fangna Mutana number Vosemade Mahiro Lupkana Puna Kusam Naduna February Taratreti Pangtok Pahoda Riba HSLC examination sida akan section Taurang Lokat Minas Hana so appeal Taraki Ngasigi Tormada Sahi Sig HSLC examination the Sarubya Gadoriba Sombungi P Namzo Lung School Singda Gi Kanglepak Modern School Kaikhugi Hafiz Writer School Amad New Horizon School Gi Mahiro Kana Sarugaki Pangtokadoriba SSLC examination to 2020 si akhoi laiba February gi 17 sidagi horani aduna Manipur da laiba akhoi satra sangstan sing aduga loinana board gi akhoi flying scout team akhoi kaya ama akhoi semi ba sing sina so akhoi mapung phana mieng changbira kanda akhoi Manipur dagi akhoi unfair means parkha da akhoi gi nataba pamai season na si maru phangna muthalasi haibadu akhoi ngasi gi awareness program sidagi akhoi lauthok Social Welfare Club Hiang Labna Sindurangasi Club Asi ground the Lomi Singda Tintrok Yopagi Matang the awareness program Pangtokre Hiang Lam Gitongan Tongan Belomi Saruyada Pangtoki awareness program da retired agriculture officer Nong Tomam Tolen Progressive Farmer Association Secretary TA Subolamade Grace Rich Academy Oza Ilam Manichandrana Lomi Singda Mataukaram Tin Yokani Habi Matang the Takpitambiki MLA Mada Sahi Yonapi local area development fund is Sentang Sipukchel Sing Sizin Ribamakay Sakot Kongtang Leptana Pakat Pangam Hana Sagolwan Assembly Constituency MLA Arki Imona Fondokre Wafam Singasi Kwakatel Laimakuzam Leka the Labor Local Club Development Association Ginauna Semgat ground fencing Amade community hall extension Maikum Hangdok Torum the Fondokibane Torum the MLA Imona Center Abadi Estate Legagna Haudok liba scheme singi kanaba sing miyam da mapung fana fangan na ba mute sing na hona ba tangay fade hauki bachahi nipan lom mahak na MLA oina lerak pa sida pali ba laingak sing dagi fangpam tokba miyam gi sakthong sing su na loduna assembly constituency sigi sakot thorang kya mai pang na sangsilak li habo wafam thamlaki अखोइना पामजरिबसी ट्रांसपेरेंसी नि मयामदा योहनबा एनी थबा सरकार की पिरकपा हाइबसी अखोइ एमएलए सिंगना तौरिबसी जस्ट गाइडेंस पीबदु वादने लंबी दुदने अखोइना पीरिबसी अखोइना अखोइगी थ्रू द पांगथोक सरगा लैरिबसी प्रजादा योहननब होनबदो मदु अखोइ दायित्व लौजबनी अदु मैक्सिमम द होनजरगा लैकाइगी अवात पासे लैब म्यामसे होनजबनी ngasiगी सुगुम्बा संगाबसिसु लैकाइगी म्यामसेना यंगजनबीरगा अखोइ हाना पेमेंट का तौबनते मयामसिन होनबिरा तौरिबनी अदुना पेमेंट सिना कोना हयंग ट्रांसपेरेंसी लैननबा प्रजादा कितंग यहोनबा याननबा हाइदना मदुगी वाखनसिदा थम्मगा ngasi संगाबसी ngasi लैकाइगी ओबसी मपुम भाबनी हाइदना इसमाइना थमसे Manipur State Legal Services Authority ni Sindura ngasi Lampel leba court complex ta National Lok Adalat pangthokre ngasi pangthok Lok Adalat atu tongan bench famdana bank amadi court ki case ya na puna case listing ani chamangarom lakhi National Lok Adalat ki matang na Manipur State Legal Services Authority ki Deputy Member Secretary S Sadanandana court pending leba case sing amadi wathok kya ge waroisen purakpada natana wathok amada senior bemio sing marakta santaina purun na bagi pandamda Lok Adalat si pangthok pane Lok Adalata lotion ke case ama atopa court amukana case thangat pa yaroi lamdam asigi miyamna Lok Adalat asigi kana ba lobi wa bo fam thamlaki
ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯐꯨꯜ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯦ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯤꯀꯦꯕꯜ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯒ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯂꯩꯁꯦ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯦ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 5ꯔꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯏꯕ ꯂꯣꯛ ꯑꯗꯥꯂꯠꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ electricity related cases as well as water gi defaulters ki cases as well as koi land revenue cases ki cases mayam su koi na cover tawjana target tawjagani hantak sahi ji gi oina lok adalat haina pibiriba platform se koi masen yasinaraga case se koi yanabagi matungina loisinaba purakpa court ta chathadringai da atra court ta yaudringai da sigi platform se mayam singna sizina fully utilize tawbinaba koi na somni Manipur State Legal Services Authority ki side Thobal District Sungasi National Lok Adalat Pangthoki District Legal Services Authority Thobal Nasin Thobal gi Court Pangthoki Adalat aduda case chahum sun mari pukalak pada case kuni thogi wail sathakiyari Churachandpur District asu National Lok Adalat Pangthok tuna case kulum doirom loishinkre Adalat ase District Legal Services Authority Churachandpur na sinduna tuibong da leba CGM office ta pangthoki ayupung tarada ki nungthel pung om power chathaki ba Adalat aduda matrimonial case ama yauna bank amari lena case kuni thoi loishinduna lupa lakh mapan hena khomgat pangam ki hari Andro cycle amadi lamlai fauriba mafau damdagi napet pali faubugi kilometer kullom sangba lambi Moirang Pulil area local truck driver union luchingduna semjin kray film patra lambi asi union asi ki kangbuna luchingduna truck shani yankai romda nung lengoi holatuna lambi asi semjin ki lambi semjin baduga mari lenena union asi ki advisor NG Ratan Kumana lambi asi ki film yamna phattabadagi miyamna matam sangna thengnari awaba kya adu mayok na duna laklay ba awaba kaya adu Karada Warabasu Kuhana Rahiduna Lambiasida Nung Taduna Sembane Manipur Lenga ki Maikai Mari Lenaba Sing a meeting Stangmiduna Atu Matam the Lambiasi Hena Mapung Vana Semjin View Hanasu Pungin Chingsilakli Matangasada Breakamalozage Breakamatunda Nung Madamioi Marifutaruk Hen Yong Sianduna China da coronavirus na Sian Kibamigi Masing Satred Kunmari Yokibaki power Made Manipuram Sumalemi Tongan Tongan by E Power Sing Puduna Lakchage Impact News Miging Tadon Leview. Breaking the Mayam Omuna Taram no Cheriam the Bulletinasaki Makata Power Sing Miam the Pijeri. No Madamioi Marifutur Yona Siduna China the coronavirus na Sikibamigi Masing Satred Kunmari Yokibakalona Lainasan Nabamigi Masing Lishing Kuntramari Chamanga Nifutur Yokre. Virus asina maramorega mainland China the mioi taruk siki lona mioi marifu matoina Hubei province the siki ayama case asi China gi Hubei province the oiri huan the leba United States machamasu virus asina maram orega laikidre banu pasi laivak asigi have the America gi oina virus asina laikidaba ahan ba misak oiri virus asina maram orega Macau da laina asigi case taram the Taiwan case tara taruk ni hari mioi lising mariga Sani Taramari, Nauna report or Kibagaloina, Mio listing Amaga, Sani Marifu Pibam Lusilakli, Mio Chamanga Taramana, Lying Labamatunda, the church to Kreheri. Virus Asinamara Morga, China, Laiba, Europe, USA, and the Asia factories in Tabak Subalep Kibagi, Malem Gisentum Gipibam da, Sol Kadra Haina, Mi Paiba, Haunarakleri. Lamdamasitiki Mayai Kabachinjak Maru Fangna Mutanaba Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Changchilapa Kongjang Saruka Moina Polo Ground Maning the Gilupa Lak Anirum Henmagi sent from Oigadaba Yamlaba Yungangam Sung Yungo Sing Fagat Cray Arabi Yungangam Sung Yungo Sing a say Nazinumit Yumba Duaida Kadagi Masing Yam Labunupam the Nupi Tomi Singna Mafamadu the Lady Badukan Ahumari the drive set of the Fagat Pangam Kibaneri Arbudukan Karadi Mangjong drive set of Pau Fang Kibadagi Thong Lonchinaki, Lonana Excise Department, give personnel since Latuna drives at have a Yauki, Nakalam Ramda, Thong Lonchilib Dukan Sing, Kadagi Tomi Sing, so Fakaiduna, you Fagatana, Nabahona, the Excise Department, give personal Singna, Mapu Yaudana Thong Yaudana, Taudang Lobungam Loy, Hirakpati Makatan drives at have a Lepki, Tong the Fagalaba Yuyam Singadu, Lampel Pataleba Excise Department, give campus the Puduna, Mai Taduk Manganki.
ngasi se khoi kada gi special team amana kangjebung maning khoi mayam na hena khangna ba sigi yu yon pham achau ba mo weri pham se khoina red chatha jano ngasi thugai jabani adu khoi hai ba drive si khoi mamang da su chatha jakhi ba leire adu ji khoina maroina sarkar da hangjaningi se manipur liquor prohibition act chana duna leiri ba lamdam se dry state weri ba lamdam sida ngasi asugumba hek imphal city mayon mak sida yu angau ba ngang ba mayam ma yoli ba si masi dry state ama oibagi wahan tok tok kai da leiri ge ba se aham da sarkar da hangjaningi maram aduna hai ba drive si ngasi khoi kadana chatha bese sarkar gi machinery sing maroina police excise na leiba sigumba department sing asina toroktabadagi civil society mo reba kadana ngasi khoi chatha jabani adar makhata na su khoi sigumba driver si infal mayonda leiba sigumba illegal loina yu yo lebam pham sing da khoi makhata na red aduga driver si khoi chatha jagi gani aduga sarkar gi makai dagi su khoina tawriba sida khoina asidagi khoi makeup thokpira kanda asigumba infal mayon makta da yo liba yu sing ase masi yolandana hariba ek asi mapung phana chana halakanda khoi dry state amo oibagi mapung phaba saktam adu khoi wonba pamjai Imphal West District ki Sengmai Police Station konba khongam pata Sengmai Assembly constituency gi MLA Ash Dingo na tonglak gari amaga tata amaga thengjin na bada MLA yaw na miyoy ahum soklei miyoy ahum gi manungda khurkhul dagi PSO NG Jiten Sahi Kuntrani pan apokpo NG Chawba Fibam Luna Sokpo dagi Raz Midishiti da Pukatuna Laikan Nakrei Impact News na fango pau da thaudoga singa sinumi yung matung pung amma makhairom taba matamda thoki banai thaudoga da soklaba sing adu Chief Minister N Birenam sung tongan tongan ba makuk thong bulu chingba singna Raz Midishiti da laktuna yengshin krehari Khorzai role gilamda miyamna Sonia na khangnaba TH Mani R na iba aigi amam angal punsi sensor tawdriba punsi wari hana mingthon ba wari larik ama ngasi theater gilamda saknairab director Ratan Thiam na phongkrei thoram ase asangbam communications impal na sindu na moirang kom sawai jam lerk leiba Manipuri natralaya gi oza bipin gi sangai da pangthoki banai ngasi gi thoram da athoiba mitung en oikiba chorus repertory theater gi director su oriba saknairaba Ratan Thiam na Khorzai role gi lam asibu awang mathakta singkhan na ba hona ba achob thodang loram ba oza singbu ngasi gi mirol na kaupam thokte lam asida hen chakholi ba makai malem na state asibu ikai khumna ba ulakpa helakani hanam phongdoki Lona Thinkrab Lalaulob United National Liberation Front UNLF ki Lanmi Sangluf Manipur People's Army ki kuntra humdoi suba mapok kumun numit kamari lenena lamdam sig miam wesia lamdam da leriba ningtam lanmi sanglup pumnama ki mafamda UNLF Military Affairs Committee gi maikeri ya proposal pirakli lalo lubasina thokpa chero lamada ningtam yawl da thawai na pontha oi kraba thauba ningtam lanmi singamade punsi pikhamna kraba pumnama ki mafamda su revolutionary salute pirakli loina na chero lesina makha taraduna lamdam sig saktam mapung fana kanna na bamasung sakhor purak pa haibase miam puna amato oina hingmin na bamasung lantheng minna matam ta oithok ngamgani haina thamlakli National gi thakta taramangarak suba Network of Women in Media India NWMI ngarang dagi hoduna Indian Social Institute Bangalore da hodokraй numit humni chumna chathagada bami famado the media citizenship and identities have a team singda tongan ba mafam singdagi lakpa nupi journalist singna saruk yari mifam asida Manipur dagi Imphal Free Press ki reporter Vevi Shrin Impact News ki sub editor Joy Shri Usama madi senior journalist Thingnam Anjulika Samom saruk yari ahu namita gender climate change and disaster can the media we mediator citizenship identity and migration haiba topic ta khana naina ki loinana nini suba numita journalism culture and identity fixing the ethics of fiction journalism culture and the arts in times of trouble haibana chingba hiram singh da khana naina ki loinana mifam asigi manung chana CAA NRC NPR ge mayuk ta sanction ki ba khongjang sing amade university sing da haukiba yo sing utpa exhibition su pangthokli Haukiba kumjale singa machapan Maripuda Imphal West ki Tera da leiba Tera Voice Junior High School class 8 tamlamba mahiro singna makoi mai takpi tamira ki ba oza sing de ikai kumna ba utpagi thorma mangasi pangthokray alumni 1980 class based met Tera Voice Junior High School na sindra school asida pangthok ba thorma du da ahlo era oja tarukta acham khudol tamdura ikai kumna ba utki
National Institution for Transforming India Niti Aayog ki makhad Atal Innovation Mission aim na India pumta leidaba mahiro isingbu innovative amadi entrepreneurship ki lamda hena phagatpa ngamnaba paikatpa khongthang ama oiriba Atal Tinkering Lab ama ngasi Thawalwang matabada leiba Sophia English School da hangdokre thawramadu da hanana Indian Air Force ta wing commander oiramba AK Deven hanana Sophia English School ki headmaster oiramba Hanan Gambhir Edu Life India ki director TA Sanju amasung Sophia English School ki headmaster AK Jugeshwar na presidium member singoni sarugya ki Laimakong Bazar Hill Town Linkalak pagi Silver Jubilee ki thoram ngasi Laimakong Bazar gi Community Hall campus ta pangthokre Laimakong Bazar Hill Town Committee na sindra pangthokki thoram da Tongan ba Kanglup kaya na magi zati yuebe jagoi se yauna cultural program kaya lanthok na ki thoramadu ko mari lena na social welfare minister Nemcha Kivjen na phongdo kibada laima khonga se Kanglup kaya na khundab lamdam mane maram masana hiram khudimak ta chakot pama phama ohen bada laiminer bu furup khudimak na amato oina nungsi chana na laimina ba mathau tai phongdo ki Hauzik Sanabik Pauda, Neroka FC na Trau FC bu yam laksana Panjal Manga Sino da MyTV Puduna Hauzik Satariba, I League Season na Neroka FC na Panjal Kwaidik yam na Chanduna Mai Pakpa, Tim Oikre, I League Puwari da Manipur Yan Hanbo na Floodlight the Sanakiba match Oibiki Matakta, Mamang the Kumalampak the Sanakiba Infal Derby match ta, home team Oikiba Trau FC na Neroka FC Panjal Aniyam da MyTV P Kibane, Adubunga si Neroka FC home match Oina, Sanakiba match adu the Neroka FC na Club Sigi Taubangamba uthok to na Neroka FC ki fencing tamoi pelhan ki Neroka FC ki mai pak gi panjal sing adu ki manung channa ahan panjal adu match ki minute jang khai chap matamda team masida nauna sign toro ki ba striker naha oriba Ghana macha Philip Aja Tetina yamna safu kana kausilak ball ama panjal lon thok to na goal account hang ki banei anisu panjal adu na midfielder Imran Khan na minute yang khai ni pan chap matamda chan ngam ki lona lemau panjal ahum aduna striker ning thousand pritam na match ki minute yang khai mapan humpumanga amadi mariputara su matam sing chan ngam ki amarom da match ki minute taranipan chat pada Trau FC ki defender Soraisam Sandip na ball da khutna lam lubagi damak referee na red card book tauki masina mar morga Trau FC ki sanaroi tara khaktamak sanaki ngasi ki match adu da hat-trick San bagi damak ning thousand pritambu hero of the match taki Trau FC bu support over laki bu fans sing na makoi ki hana leramba coach Dimitrio Sindopu ki matang da su khoi sau na bu kholau kya lausinar ki panba yabadi Dimitrio na Trau FC ki course oiringai da mes amata mighty banang dan laki banai Tim tara ni pana sarugya na cycle block ground tha sigi amadagi pangthorak haukiba First Girls Football Tournament ki Mapu Cycle Hill Town FC na oibangam kray empowering women and girls through sports haiba timda Youth Club Cycle Hill Town amadi inside Northeast na sinduna pangthokpa tournament sigi ngasi sana ki final match aduda Cycle Hill Town FC na Bunglung FC bu panjal ama sino da mighty pi bangam ki ngasi ki tournament lotion bu ki thoramadu ko marilena na ADC Kangpok ki member Thangkham Lufeng na fongdor ki bada cycle si miam na popi yauna lon na yadaba polam kya thaw da maming chalam mafam ama hana oiram ba do ngasi di ahong mu kya lakle maruina lamma ki horokliba naha kya ngasi di sana khona bada mai on sinduna national ki thakta sanaro kya puthok ngamle loina na handak silib tournament sina su lamdam si gi nupi sanaro sing da asoba etil lama soidana pi bangam lagani Fongdoki. Tribal Sporting Association is in the Jiribam district in Manung Channel Laiba Vutangkhal Playground January Kuntradagi Tim Tarahum Dunisana Hokiba Challenge Trophy in Asisana Kibaruiba match da Vutangkhal FCA na Vungveng Mar Lenrol Club pu Panjal Ahum Mamad Mighty Piduna winner Oibangam Cray. Ngasi Lotion Biki Tormada Ziribam ki social worker and Vuda Chandra Madi Boro Bekra Gram Panchayat ki Pradhan Lalzading Mar na chief guest Samsung guest of honor when Sarugyaki.
Youth Integration Club YIC na sinduna ahanba Haisnam Nilakamal Movie Memorial under 40 kg four-a-side football tournament inga sasana ki ahanba quarter final match ta YIC Longzam Laikai na LKYOA Lifeam Kuno ubu panjal mapan na da maiki pi bangam kray match asida YIC gi maiki digi Ice Zenis jersey number 7 na panjal mari chanki lona team asimaki Martin jersey number 10 na Panjal Manga Chanmangam ki LKYOA gi amatangar ba Panjal aduna Sanjoy jersey number 10 Chanmangam ki YIC ki Sanaro H Bikas na player of the match ki mana Fangmangam ki tournament sing as sana ki bani shuba quarter final match ta All FC Uripok Sorbon Thingel na Real FC top sipai Panjal ahum ama da maiti ba pi bangam ki All FC ki maike digi Naulun jersey number 9 Panjal ani chanki lonan team asimaki Rohen jersey number 9 na Panjal amaga chanki Real FC ki amatangar ba Panjal aduna Muhammad Musarraf jersey number 4 na chanmangam ki players da All FC ki Sanaroi Naulu na player of the match tabangam ki hayang tournament si ahum subu quarter final match UTLWO Uripok toramam lekai yamadi Thoiba FC loina na mari subu quarter final na IPMSC Irompukri mapalamadi UKCCL Wainam ani gi marakta sanaragani Anisuba Endurance Singh Memorial State Level Sub-Junior Boys and Girls Artistic and Aerobic Gymnastic Championship ngasidagi pangthokpa hokre All Manipur Gymnastic Association gi biyang makhada ngasidagi Kumalapak Indoor Stadium sanaba haukiba championship asigi haudopagi achamba thoromaduda M Lakshmi Kumar retired IAS Gymnastic Federation of India gi secretary Amade All Manipur Gymnastics Association gi president Dr. S Santi Kumar Arts and Culture Manipur State ki coordinator Nava Volcano amade Sai NERC ki retired director L Tiken galona na association ki masak naiba mioi kya na sarugya ki Dr. N Binapona madima ki imung manung sentang makada sathariba championship asida Manipur ki tongan mafam singda ki lakpa sub junior boys sanaroi kuntra taruk madi sub junior girls sanaroi kuntra taruk puna gymnast humputra ni thoina tongan ba gymnastic masana singda adhoi hen tanari hayeng sathariba championship asigi loision magi thoram pangtok lagani Tongan tim Tarana Saruk Yadun Nasidagi Taramari Suba Imphal East District Thangta Championship 2020 Imphal East ki Khurai Kongpal Sarzolekai Community Hall Haudokrai Luang Thangta Academy Khurai Kongpal na Sinba competition asigi ngasi dagi hauduna numit nini chumna chathakadaba competition asida tongan sanaroi chama nipunipa na masana marida athoi hen tanari Ahum Suba Haipok T20 cricket tournament ki winner Al Amin Lilong na oibangam kray Manipur Cricket Association ki biyang makada lang Thabal Sporting Club na sindu na lang Thabal Public Ground ki sanabungda ngasi sana ki ba tournament sige final match do toast ngam ki ba Al Amin Lilong na batting hana sana do na match sige abibo over kunda wicket mari turaga rancha mohum phumdoi lobangam ki masigi paukhum na match sige ani shuba batting sana ki ba SCCC Singjamai na abibo over kunda wicket tariat turaga sumna ki rancha ma kuntra taret khak lawduna match si ran kuntaruk ta maiti banangki tournament gi winner Al Amin Lilong na trophy ga loina ba sel gi manal palising yangkai loina na runners up tahoraba SCCC Singjamaina trophy ga loina ba sel gi manal palising kuntra gi mapu oibangam na ki tournament gi man of the match man of the series na force Ketrigao gi sanaroi Avinash na ta ki ba loina na best wicket keeper gi manana SCCC Singjamai gi sanaroi Ulen Yai na tabangam ki Sathaki ba cricket tournament sing ngasi lotion mi achama thorma da CFNPD Minister Karam Sam Imphal West ki Adaksya RK Taruni Manipur Library Association ki President K Chawwa made Langthabal Sporting Club ki President TH Ibom Chagal onena lamdam sig masak nai ba mioi kya na sathaki ba tournament sig makong matang ta kraba sanaro yamadi tim singda manamathum kya khudol tamna ki Matanga sa bulletin na say tension jadring mangoy na headlines mo na pijari. Mapon sa sector Assam Rifles ki Thawal Battalion SPI Corps sa madi Mapho Police ki apun makanggu mana Thawal District ki Kamu Saising area da drugs sung pamam thugay do na lupa ko chama kulong ki drugs sing pagat pangam kray. Manipur ki thabak launer na State Staff Selection Board Manipur government ki oina semna na rabhon na rihana Chief Minister N Viren Phong Kray.
Collaboration and together we can conquer cancer raiba timda Manipur Oncology Society resinduna society asigi Imphal Center ki anirak sum annual conference Moscon 2020 ngasi pangthokre. Amasung nongmada mioi marifu taruk yauna siduna China da coronavirus na sian ki mi masing satret kunmari yau ki bagaloina na laina asin na ba mi masing listing kuntra mari ka chamanga ni futaruk yau krei.